5 April 2022 Kwai Hangkortulo Shikhok RD Block by Khobjak Basaibari Hatio Chelati Brirok Hati Phainai Sutwina Bagwi Sutwinok Tangwi Rikha Tipramotha YTF TWF ni Adongshong Sutwinok Tangwi Chobalaitheni Phai Manjakha Kwai Journal Chairman Boromgonang Bishodev Burma Tei Kwai District ni Working President Boromgonang Treaty Dev Burma Tei 26 Asrombari Tipramotha Block President Subol Singh Dev Burma Sub-Zonal Vice Chairman Utpal Dev Burma. Kuliah hambai sini media parpuno, so kini 26 asram bari basai bari wa posim basai bari wa bazar posim basai bari wa je bazar klamani o bazar so kini suti no kisah tanglai kya tam Himalaya song saimano o bazar je Phainai je Phainai jotono suti no krimagai bori ingtu cerai ingtu basala ingtu song suti no bagi onak osubida tongo awan bagai so kini ini dipramo thani bisinte song biha pakanok tangwi apno song wa bai politin bisinte pano suti drop nok suti nok khairi ka kaini tai song kini oro o program arrange khaitene kini west kini o basai bari ni monitoring committee te boot committee ba primary committee tai kini sikla bodol bongnu sai tung bai song kini oro suti nok klaimaka amon bagi belai ke hambai tai kini oro phai manjak phika sini Kwai Journal sini borong na sini chairman Bishodev Burma tai block sini assembly block committee vice chairman vice president Mamajaka sini borong na Subol Singh tai sini oro block committee ni otongo committee member of sini Rikha song tai sini sub-zonal ni vice chairman tongo tai kemudian tongo ang bung tetun kuliah tai YTF ni bo YTF sini district ni organizing secretary tai YTF block ni vice president dok tai kemudian tongo tai sini TWF ni sini member of kemudian tongo joton bung kuliah nok sini protection dok kena joton sung belai ke hambai tai sung abo hai khai samung khaima bisinte sung sini khabo tamnai sung tongkomango tam Himalaya sung Tipramotha tai sini buagaran bisinte sung abo hai somas seba samung khainani sujok sung man tongo tai buagaran bisinte sung pusango sung tewa abo hai samung sung klai thanai